Assalomu alaykum sensei. Ös. Os ученик. Lekin eqasaq osna kuna. Shumi? Peshostu yakta shoskat. To hozir osash zabagashtas. Sensei. Sensei? Что ж мы унтка демешни? Chunki men yak stili nava yodgiftosam. Shuma jim shtidu chiki stil yod giftosi. Stili Jim Shin. Сенсей? Мами кайси шумо якта савол медодаги ҳозир гуфтам ки ман ҳамун мерам ҳамун сенсей беми савола метиҳам. Чӯ ҳамин кунфуистои хуҷам спортсменош чӯ ягонташ гӯшт харида намехӯрад? Tu in savoba khuda javobisho midoni ko? Agar man javobishni medonistam, man pesh shuma nameomdam. Maylash, diga xel mefhamonam. Payshanba va kay oxirin bor haftagi budi. Дина рафтам? Beshi do'koniga go'sht baraftimi? Ha, рафтам. Yagon kilo go'sht xaridimi? Ne, va narxi didosidmi? Ham tu 12 girim qiribki 12 barobar va narxi go'sht. Go'sht hozir xarida nameshad go'shtdan. Ana savolot be xudo javob dodi. Yaxti sensei, rahmat, rahmat, malash. Go'sht kon. Ha. 5-5-chi? Ana. Stili nava yodgi. Чхелак стил. Stili Jim Shin. Чин.